bakunzi ba Bwiza TV ndabaramukije, ariko mbabwira gugumya gukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona amakuru ndetse mugumye kwisharinga, mugumye kwisangiza abandi nabo babashe kubona amakuru meza atandukanye yo hirya no hino. Inkuru tugiye kubagezaho ni y'umugore wa Chameleone mu mateka ye nawe wigaragaje nk'ibindi byamamare, aho uyu mugore yishyize ku karubanda yambaye ubusa. Daniela Antimi Mayanja, umugore wa Dr. Chameleone wo muri Uganda, ni umwe mu bagore b'ibyamamare muri Uganda wari usanzwe uziho kwiyubaha ndetse no kudakunda kuvanga no kudakunda kuvugwa mu itangazamakuru bisanzwe. Ariko uyu mugore yamaze kwishyira ku karubanda aho yagaragaje amafoto ye atwite kandi yambaye ubusa mu gihugu ari mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yitegura kubyara umwana we wa gatanu. Daniela Antimi Mayanja yashyize amafoto ye atwite yambaye ubusa ariko yisize amarangi ku nda no mu gatuza no mu maso. Iyi foto yafotowe n'umufotozi witwa Ivalone, ngo ubwo yamufotoraga amafoto y'urwibutso rw'ibihe bye atwite. Uyu mugore yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Benshi mu bamukurikira bakaba baratangajwe n'ifoto bitewe n'uko bari basanzwe bamuzi. Umugabo we Dr. Jose Chameleone mu kugira icyo abivugaho yavuze ko ari ifoto y'agatangaza. Mukomeze kuryoherwa n'amakuru ya Bwiza TV, aho tugiye kujya tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ibyamamare, amadocumentary n'ibindi byinshi cyane. Mukomeze gukurikira Bwiza TV ndetse mukora subscribe, munayisharinga ku bandi batayizi babashe kuyimenya. Ibihe byiza kuri mwese.